لهولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê yekîtiya xwendevan û ciwanên demokratî Kurdistanê Rojava rêxistina Sparkiyana dewletî doh ahengek pênavkirinê ji xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yên serkeftî lê zankoyên Herêma Kurdistanê birêkxistin kirin. Duê ahengê de heftê xwendekarên Kopleyên yekem, duwem û siyem di zankoyên Herêma Kurdistanê bi dest ve anîne hatin xelatkirin. Di ahengê de berî çalakî dest pê bike hejmarek gotar ji aliyê berpirsên yekîtiya xwendevan û ciwanên demokratî Kurdistanê Rojava û rêxistina Sparkiyana dewletî ku alîkarî û piştevaniya xwendekaran dike hatin pêşkêşkirin. Bi beşdariya hejmarek hunermendên Rojavayê Kurdistanê stranên wan aheng hat xemlandin. Li dawiyê de aliyên birêvebirên çalakiyê bawernameyên serkeftinê pêşkêşî xwendekaran kirin. وما سوزك دابو وهم اشتغان واريكار بش خدمانا ندي بس بيكاوي بنتني دا بلكو دا بشتي خندني حتى تخرجا بناوي بخاري سباكي خندني وخهابتنا لك وخشحابي كوا ذلك لا هنجي او هاي كوب نتوبه يكوا ئێمە وەکو یەکێتیا خۆندەبان و جوانە دموکراتیک دەرناسین هەروەها وەکو سەرکەفتن وەکو بێژن خڵاتکردنە تەڵەبەی سەرکەفتی یەکەم و دووەم سێم سەر ئەو کە بێژن سەراستی جامات و ماهێنەی هەولێرێ بڕاستی دریاوێ چالاکێ یەک جوان چالاکێمەی کە ئەم سەرێک کار دکن و دریاوێ ناکێدا نێزیکبوونێک ئاریکاری وەکو بێژن یەکتێکگەشتنێک ناوا خۆندەوانەدا هەبێژ بەر تەڵەبێمە هەموو هەرتوو بەرانە دریاوێ چالاکێ ناکێدا هەر ساڵ یەکتێ خۆندەوان حفلێکی وە لەژمەر چێ دکن دهێلن ئەم هەمووی هەفتوو ناس بکن چێ ساڵە ئەولی بێ دوی سێ و چارێژی بێ ئەم gelek kêf xweşin vê naskirine em bêhtir nêzîkê hev jî dibin em dihisin enom fe'len em yekin em vê derêjê em her çi welatê jî em ê her yek bin. سليمان محمد لطيف جتو از طالبة قسم إدارة أعمال جامعة بوليتكنيك از خوندكارة روجافای كردستاني ما 3 سالي من بسال از أول درت كون سر قسمه خو وإيرو از هاتم خلات كرنج لاي يكيتيا خوندكاري روجافای كردستان از جلك سواتيات